تماشاوان هجان جو واشنگتن ج استودیو دنگ امریکا دم باش ام دیسا برنامه کرد ویزیون یا به هفته ده چندین راپورت بینی پیشوه تماشاوان دلال دم باش ارتشا ترکیه جی 11 شباط ور و گنده خراب باوا یا نسبینه دورپچ کریه او دبیجه افشاری PKK دکه ل پارلمانترین HDP او رخصتن مافی مروان حکومت ترکیه سوشتار دکن کو مافی مروان بن پیدکه نجیان مخجان فرقین او راپورت لسرب شابی گندی آماده کریه لگنده خرابه باوا یا سر نسیبینا مردینه جیازده مهور و قدخه درکتنا در و حتی اعلان کرن و اپراسیون که برفر حتی دست بکرن دیگوتون که به صدان گندی ده شرط گرانده لگندمانه دیازده مهیده لگنده خرابه باوا قدخه درکتنا در و حتی اعلان کرن و اپراسیون که برفر حتی دست بکرن نه جگند تو آگاهی نایسندن لیتی گوتون 4 کس هاتنه کشتن نیزی 40 گندیجی هاتنه دست سر کرن ولایت مردینه بداخوینی یک راگهاند که ev operasyon li dijî PKK hatiye dest pêkirin û di operasyonê de 4 endamên PKK hatine kuştin. Her wiha wilayetê di daxuyaniyê xwe de gotiye ku her tişt di çarçova hiqûqî de tê meşandin. Lê siyasetvanên Kurd li dijî vê yekê dertên û dibêjin li gund giryarên li dijî mafê mirovan pêk tên. Birîndar hebe birîndar tu agahî nadin me û em zanin ku rewşa gund ne baş e. Birîndar jî henin mal hatine şewitandin. Vîdyoyeke taybet ku ji bo deng Amerîkayê hat şandin, heyetên HDP û DBP dixwazin herin gundê xiraba bava lê leşker ji ber qedexê rê hatine wan. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven daxuyaniyek da û got li gund 65 mal hene ku jiyana bi sedan mirovan dibin xeterê de ye. Gundê xiraba bava bi rojana 10 rojin qedexe li ser e û operasyon berdewam e. Operasyon li ser gelên sivîl tê meşandin. Naha devleta Türkiye dibêje ku me operasyon kirî me nizam çend kes kuştune. Lê ev der 65 malbat twirdane. Dora 500 hebîsan twirdane. Hewara dayika qîrina zaroka naha deng daye. Em dixwazin vê dengê herkes bibîze. Hat gotin ku li gund xwarin û vexwarin nemaye û ew ji jiyana gundiyan bifikarin. Em tevayê hatînê em li sînorê gundin. Lêbelê ev devleta Türkiye talimat dayı leşkerî bira gotî wana bernedin. Gelo em jî dipirsin milletvekilî ji bo çi tên helbijartin. Heger milletvekilî nikarin herim digêjin hewara gelê xwe vê çaxeyê çi bikin. Aniha em dizanin kî bi rastî jî gelekî zehmetî dikişînin. Aniha ber çavê me re ambulans derbas bû em nizanin ambulans ceneza dertixê gelo çi dikê. Dîsa kepçe derbas kirin tê gotin ku xanî tên şewitandin. Tê gotin ku gund wiran tê kirin. Yani ev gund kîja gunde em dixwazin bala we bikişînin. Noda pênca dîsa ev gund hati qedexe kirin, hati bela kirin, tevahî hati şewitandin. Hêjayê gotinê ku siyasetvanên Kurd sê rojin 12 kilometr nêzî gunda xiraba bava çalakiya rûniştinê li dar dixin lê heta niha tu hewildanê wan û çalakiya wan encam nedaye. Qedexe û operasyona li xiraba bava hê jî dewam e. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed. Mafê parlamenteriye ji seroka HDP Figen Yüksel da hat standin. Ev biryar ji aliyê serokê parlemenê Ayşe Nur Baxçelî ve hat xwendin. Baxçe qapili di axaftina xwe ya di parlamentoyê de got Yüksel da di derbarê xala heştî û 4 a zagonê de mafê xwe parlamenteriyê wenda kiriye. Yüksel da ji meha mijdarê ve heta niha di girtîgehên Tirkiyeyê de demîne. Piştî batarkirina mafê parlamenteriya Yüksel da jimara HDP di parlamenterê de ketiye 58 kursiya. Li aliyên din jî hevserokê HDP Selahattin Demirtaş ji aliyê dadgeha navçe Bazîtiya Agrê ve bi 5 mehan cezayê zindanê hat mehkum kirin û di heman demê de parlamenterê HDP yê bajarê Amedê û cigêrê serokê grupa HDP İdris Baluken ji li paytextê Tirkiye Enqere dîsa hatiye girtin û bi girtina Birêz Baluken zîdetirê 10 parlamenterên HDP'yê di girtîgehên Tirkiye'de dimînine. Her wiha 21 ve Sibatê ji aliyê netewên yêgirtî ve wekî roja zimanê zikmakî hatibû navkirin û ev roja hêja di seranserê cîhanê de hatibû pîrozkirin. Lê mixabin ev roja dîrokî li Tirkiye gelek xemgîn derbas bû ji ber ku zimanê Kurdî rûbirûyê gelek astengiyar tê. Nûçegihana me İstanbul, Zozan Yaşar raportayê taybet li ser vê mijarê amade kiriye.
21 Şubatê ku wek roja zimanê zikmakiya navneteweyî tê zanîn jaliyê UNESCOyê ve di sala 1999 de li ser kuştina xwendevanên Bangladeşî hatiye îlan kirin. Li Tirkiyeyê jî gelek millet hene ku zimanê wan cuda ne û wek zimanê perwerdeyî nayê bikaranîn. Bi îlankirina rewşa awarte hemû saziyên perwerdeyî Kurdî hatin girtin. Enstitûya Kurdî ya Stenbolê jî li Tirkiyê yekem saziya perwerdeyî bû ku bi biryarname di hukmê yasayê de hate morkirin. Serokê Enstitûya Kurdî ya Stenbolê Samît Tan ji dengê Amerîkayê re axivî. Yani serpêşin tabii roja zimanê dayikiya cîhanê li hemî hezkiriyên zimanê Kurdî serpêşin û hemî kesên ku li zimanê dayika xwe hez dikin ez pîroz dikim. Îsal dema mirov bala xwe bide rewşê rewşekê ne baş heye rewşek kambax heye piraniye heman bêje hemû saziyên ku bi zimanê Kurdî re qeder dibûn hatin girtin. Her wiha gelek akademisyen û mamoste ji ber ku piştgirî dabûn zimanê Kurdî ji karên xwe hatin avêtin. Ji zanîngeha Artukliyê ku xebatên zimanê Kurdî dikir û mamosteyê ziman digihandin jî gelek mamoste hatin îxrac kirin. Di vî warî de em bêjin xebatên ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî mixabin derbeyek mezin xwar. Caliyek din ve jî doh li Amedê bi tayînkirina qayûm gelek mamosteyên Kirêşa Kurdî ya bi navê Zarokistanê jî ji karên xwe hatin avêtin. Herî dawî em bêjin mamoste hatin tayînkirinê ji bo Kurdî tenê sê heb mamoste hatine tayînkirin. Yek ji wan du heb Kurmancî, yek jî Kurmanckî ez barim. Yani ev şermekî mezin em bêjin bi milyona Kurd hene li holê. Divê em yani wan ji vekirina van dersan jî bikin hincetat yani bêjin berxwedanek sivîl demokratîk yani li her cihê ku derfet heye malbat divê serî lê bidin û van dersa bidin vekirinê yani. Her sal proja zimanê zikmakiya navnetewî ji hêla saziyên zimanê Kurdî ve dahatin pîrozkirin, îsal ji ber girtina saziyên perwerdeya Kurdî nehat pîrozkirin û bi hezaran xwendekar bê perwerdeman. Pena navneteweyî bi pena Kurd re civînek çêkir li İstanbulê. Rewşa xas kambaxa yani piştî ku me ev hevdîtin kir em bêjin bi sedan akademisyen hatin avêtin. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Hûn ji bo nûçeya pêzanîn û şahî diçin ku dengê Amerîka em li cihê bûyerê ne nûçeyên giring ji bo we dişopînin. Bi YouTube û Facebook û Twitter'a xwe ya Kirmancî û Soranî. Bername siyasî, hunerî û ronakbîrî, bernama Kurd Connection di NRT TV de dikarin li televizyon û radyoya pişka Kurdiya dengê Amerîka bişopînin û guhdarî bikin. Hemî platformên mîdyayî pişka Kurdiya dengê Amerîka di xizmeta we dane, we ciyek rast hilbijartiye. Dengê Amerîka jê dereherî bawer pêkirî. Operasyona Xezeba Feratê ya Hêzên Sûriya Demokratîk HSD di qonaxa Sisiyan de bi sterketî didome. û piştî azadkirina gundên nû şerîwanên HSD ber bi bajêra Reqqebe nêzik dibin. Di vê hêvpêvîna taybet ya Skype de Nasir Hacı Mansûr, şevirmenda Fermandariya Giştî HSD, agahiyan dawî ji êniya şer dide û rewşa li Rojava û Sûriyê dinirxîne. Rastî ji xwe ev hemla hanê dewam dike ev demek dirêj çêbûye sê merhele derbas bûne merhela siya de devam dike merhela çemberkirina Reqqayê û Reqqayê tevayî têxa çemberê de ji dinyayê hinekî xut bikin ji derdorayê xut bikin eva di hêla Bakur de di hêla Rojava de heta astekê pir mezin çûbû mesela ji hêla Bakur de hin ciya 5 kilometre giyaşê nêzîkî bajarê Reqqayê. Yani kîjan alî de 5 kilometre de got 5 kilometre ji kîjan alî û aliyê din çi qas nêzik bûne hezin ve. Aliyê Bakur de gelek Aliya de mesela giyaşê mehelecê 4-4 kilometre nîvakê ve cîlî de giyaşê 6 kilometre 7 kilometre ava êge hemla ewil hemla duda dest pêkirin çûn hîna jî ji xwe ez dixwazim wê jî bêjim yani ev hemla nayê yani hemla ewil çêbû sekinî adin dest pêkirina ne wayê şer di nav hevdû dewam dike erê îro baskê din evê aliyê rojhilat bi pêşket li baskê Rojava jî hîn pêş dikeve hîn bêtir dixwazita gav bike. Li aliyê rojhilat bawer dikim medyaya cîhanî bi giranî ser de disekine ku hêzên HSD ketine parêzgeha derezor. Ez dixwazim tu vê noxte ji vê xalê jî temaşevanên dengê Amerîka re ron bikî. Çi ye rastiyê wê? Ev baskê rojhilat dest pê kir hinek qewetê din bû û di nav re jî meclisa derezorê a leşgerî hatibû çêkirin. Wê meclisa derezorê leşgerî wê jî xwest
tevli ve gava hani arzgar kırna rakayı be. باشه هنک دیمن بلابونه که جالیه هسته و مدی ofisa medyaya را گاهندونه و گنده صباح الخير گلین شنین وی گندی گلک شابونو خا دیار دکن او یک یا دویجی جهزن و چقاس جوان یک و دیچلا وان دوره عربن çünkü دوان روزان داوید هنک نویس درکتن کو YPG هسته gelek kıryanın xarab Arabara kırna wana sürgün kırnaz doxazım ser ve ekej hinek baf. Mesela tümü gelek hani opozisyonu ya devletin herimi jibo armağanı siyasi doxazın hemlak praşkırını hemlak xarakırını ciheze Suriye Demokratik devletin herimi Türkiye ve işi gelek buradaki opozisyona Suriye gelek jwana be çaramane evji bir işte hani خودی نرینه شوفینی اوجی بیشکلی هانی پروپاگاندای خراب دکن ancak ماوش آگهی گود دکتر گریس بیشید ما گود مدن بیشید گود ما گو عرضه ما بکریه و ام وان قزاتجیا تنظیم رقصنه نامنتوی ایگا حق انسانات پاریز عفو دولی ام هر کسی کار قبول بکن براورن مراقبه بکن تشکیوان تنیه. باشه چقدر عرب جت تداجی دکند هزن و پیشین دکلوان دوارانن. çünkü هناك دبیشن کرد دشن دوار عربا دخوازن بخن ناو آخا بیوی آوایش هناك تگوتن. خو ام hiç وقت سر اساسه ki etnik براستی دهسه سوریه دموکراتیک de امنا فکرم. لی تبی هاوی گشی جبو اف کس نگهر آرمانجی خو با پروپاگانداش نگهر آرمانجی خو یک هسه سوریه دموکراتیک به اساس پرانیه و مثلا عربه یک دو ev hezege şuye jibo rakay wana jufa hemen asgarın beşim sedi hafte zedetin fasili araban ve katibi arabanı. باشه که منصور ده hemen demede Türkiye'ci gotun akı hember ve tunturdike o İroji doji her berdavami daxyani ji karbdesten Türk tenko de Amerika alikariya xab hesede bu YPG taybet o hesede geçti Ravustine o ev Türkiye'de kara peşengi heseki nubu ke kuj araba pekte ev dikarın rakaya azat bıkın o her vaha xatek ji kote peşniyar kırın am bejin ji grespi der bazdı bay yani Türkiye gelek planante Türkiye çi mavkas zamanı xaj hember ve tun kriye جخاب راستی هر وسط ترکی حتی به درجه هانی به شکلی دشمنانه ام تو معنی نادنی یک او امکانی وان درکت تونه نکارن یعنی مثلا حتی انها شخوا ایروش بود دم حیوان کتنه مدخلا بابده yani girişa babede dikir nakir nikarin hina istedi bazdaş babı خلاص نکرد çima dibejin me pakış kriye vegabe research'i dibejin jibo dukhazin diayet mesela bükün jibo gava ev eza hane serkeftiye i diva bab خلاص bu am dikarin her rakaya ya min bije vaka Erdoğan diyor. Ya ji derdorar beji va hezek may khurti aktifi karı netice bigre heye. Halbuki tecrübe yekem ab Daesh likat şerde dibabe de bu evji tecrübe bişehadeti herkesi ne tecrübe serkefti bu. Tecrübe faşil bu az bavarım bu yok kahve bataklık ki ve bifetesi hager zuzulu karı bu kaşede. Başa kekim lazım pırsek de khazım tabıkım. Gelo Hezen Suriye Demokratik dijmine Türkiye. Hun dijmine Türkiye'de. Na. Tücari neme Türkiye dijmine elan kiriye. Girtinaveş alberi me gotiye ava kareki dagirkari ava tişkidin. Le tücari me dijminayeti Türkiye vak devlet ya vak milletre ne kiriye. Tersi ve me tüm bangavaziye biratiye şandiye bangavaziye alakati hoş şandiye isbatavi haviji 5 sal Suriye'de hak was müşkile hebu be kontrol ev sinor zedey 500 kilometre gerek jara dibin deste hezin YPG şeyde bun yek fişek nihat takandım. Tevge Türkiye sede jara insani kurt kuştur. Pasam dabucu bu dubara dikim helbesta reveberiyen New Amerika Serok Trump لهمبر سوريا هون چه دفکرین چه دخوازم ببینن؟ جیخوا حتی آنها تشتیگتی خویا کرن سر عرضه و هم چقاس موقف رسمی گلک نهاته به نشاندان لی راستیک هیه او راستیه هانه تید هر کس متفقه لهمبر داعش گلک شرکی مزن بکرن گلک چاره سری لسوری سیاسی به اما از باورم اداره نهجی وی وارد پر دیای و هنه باشه biraz Nasracı Mansur çevirmen de
فرمانداری گشتی حزب سوری دموکراتیک ام پرسپاسیت دکن مصاب جواره و شتلاف جواره و حمود تماشاوان الجارك ده تماشاوان دلال وقت برز منصور جگوت شهروان حسده نها گهشتنه نو آخا درزاره و جماره که گوندن و هرمی جداعش رزگار کرنه رونشمان این گوندا صباح الخير یگرده درزور خراتنا شهروان حسده دکن و او جداعش رزگار کرنه هنجی پیچین رش که داعش لسروان مجبوری کربون دشوتینن و تام آزادی خواه درتینن لكن دینجی جشابونه گوند دگرن و وروجه پیروز دکن ارتشا عراق به آلیکاریا هزا کوالسیونا نونتوی گلک پیجوچون ده اپراسیونا موسل ده درس دخستیده به طیبتی ارتش عراق به جعالی روجاوای موسل جه دست به اپراسیونا رزگار کردن موسل کریه دوی شری درج ده پرزگیره که هر پیش بکوه پرزگیره که پنابران او آژانس و پنابران یا نتوین یگرتی ده بیجه ده دست به که رزگار کردن اپراسیون موسل حتی نها 9 میلیون مروف جوی باجاری درکتینه و کوچ بربونه هزن حکومت عراقی و چکدارن شیعت در روژاسیه یا اپراسیون لشکری آزاد کردن آلیه راستی باجر موسل پیشوچونن لروش آوا و باشور و برو فرونکخانه موسل استراتیجی دکن. هزن هفبشن پولیس فدرال و یکینن برسوا لزگین به پشتوانی که تا هزن کوالسیون برایبریاتی امریکا پتر جه 123 کیلومترین 4 گوشه جدست چکدارن داعشه درخستن. كنا نقاتلهم مش روان مال بمال دکر پرانیا وان هاد نکشتن هجمار کاکیم جوانا کمرین بومبکری هبون هندک جوانا بیانی و هندک جه عراقی و عرب بون او دمورالکا خراب دابون از باورناکم آزاد کرنا آلی راسته موسل و دمک دریش یان قربانیین زور بخواه بگیرید روژه کشبری دست بکرنا قناغ دوی آزاد کرنا موسل وزیر براوانی امریکا لدم سردانا بغدا پشتوانی امریکا بو هزن عراق و شر دجی داعشه تکس کرد. لشکر شرکی باش دکن جوان هاتنه کشتن لبردوام ده شر ده او چاودیری پارستان سویلان داعش دکن و از دخوازم بیجم از چند دلخوشم به او تشتین که هزن و ایرو دکن. پیشوچونن هزن حکومت درفتک دا سویلان آلاینس بی هل بگرن و جدبرین کنترول داعش براون و درباسی کمپین کوچبران ببن. آجانسا پنابرین نتوین اگرتی دبیجت اوا 8 کمپین آماده کرین و نقشا هندکین دیل باشور موصله هنه لدما ترسام شغبونا 250,000 کسین دی جعالی راستی باجری هیا که درو شکاجیانا زحمت دا درباز دبن. Conditions in the densely populated west روشا روژاوا موسلیا پر قلبالق هر خراب دبید. لگو راپورت آنو گوتن خلکی ترسا لسر سیویلیان هیا. خوارن و آب و درمان زور کمن. او دست پرانیا خلکی ناگهیتا آوا پاقش یا و خوارنه. رخصتیا خوارنا جهانی او ارک برهف کرنا آلیکاری مروانی بستوی خواه دگرد دبیجد او آماده نبو برهف کرنا هر آلیکاری کالزگین. ما خارن تیرا 707,000 کسان ده انبارنده هیا و هر جده ما دست بکرن اپراسیون موصل ما خارن بو 913,000 کسان آماده کریه. جوان مالباتین دناف کمپاندا و اوین لروشهلاتا موصل لسراسر عراق ام آلیکاری 1.5 میلیون سویلان دکین. دگل هبونا هفریکین شرد جی داعش و روش آبوریا خراب و پرزگریکن سیاسی و پاراستن لناوچین دستحالات حکومت و ناوندی به تقینابون بکه دهیل تاخا آمریه یا پرانیا سنه بکیمی و 8 کس هاتنه کشتن و پتر جه 3 کسندی بریندار بون. سمعنا دوه قوية طلعنا برا دوهی مدنگ کی قایم بهیست ام هاتن دروه ما کشتی و بریندار دیدن. شارزا باور دکن دگل زیده بونا گفاشه بسر کمالا چکدارین تروریستین داعشه چاوره یا تقین و ایرشن زیده تر دنو باجرین عراق دیتا کرن و ترسا هفریکیا تیره و نژادی لوی ولاتی بخوبه دگرد. خالد فتاح دنگی امریکا. سروک امریکا دانالد ترامپ حاول دده که یاسک نو درباره کسی نه یاسایی لامریکا دمینن آماده بکه. گوری و یاسای هجمارات در سنور کرنا کسی نه یاسایی زیده دبه. آگاهی برفراتر دوی راپورت ده. Never gets boring.
اداره ترامپ به همو هزا خو هول ده ریل همبر کوچبریان یاسایی بگیره د خویانی نو ینج وزارت اولکاریان اجتماعی تیم بتوندی له همبر یاساین کوچبریه رادواستن. The memo regarding the executive order فرمان گریدای بریار جیبجیکار اولکاریا سینور و چاکرین دوار کوچبری دا اون سینورین کو وزارت اولکاریا نافخوایی د گاوانت دا باویجه دا سینور باشور ولت اولبکه کوچبران نروا نهیلو بلز کوچبرین نروا وگرین ولاتین وان با آواکی بردوام و مروانه. تی پلان کرن کو پرسا در سنور کرنا کسین مافی رونشتن نئی بلز به مشاندن. هر وها برفره کرنا هولدان هلاندن آلی کاریانج بو ریخستن هریمی. لگور چافکانین قصر اسپی تی خواستن کو 15,000 کارمند وک زیروان سنوری و گمرکان بهن زیده کرن با آرمانجا در سنور کرنن بو کمال ین کوچبران. The message پیام کشک سپی و وزارت اولکاری نافخایی اواکو او کسین کلورن و گفه ددن سر آرامیا گشتی آن چه گناهکاری کربن او د سرطایی دا بچن و امی به هز پشتراس بکن که او یک پیک بی. دا خویانین تین وان خالانا پارزین کو چاودریا پاراسنا زاروکان دکن. هر وها پروگرامن که هند آلی کاریان ددن وان پنابر نیاسایی ین مافی رونشتن نی وان نا پارزه. هر وها رخصنین مافی جیانی و کارکرنی دنوان لامریکا دستک ناکه. روشک نو دی پیدا ببه و ده سراسکرین درباره راگرتنا بریار سروک یا قدغه هاتنا ناوا ولات و هر وها راوستان ناوی یا وقتی جالی دادگه و. بریار بجه اینر یا قدغه هاتنا ناوا امریکا مها بوری جالی سروک ترامپ و هات بودان. و او بریار خوجهن 7 ولات بسلمان دیگرو نابه بین ناوا ولات. ببو صدما پروتستویا سرانسری امریکا قصر اسپی دبیجه بریارا سروک نای بطال کرن. we will prevail because امی بسر کون جبر کو سروک دستلات هیا کو هر تشتی پیویست بکه جبو پاراستنا ولیت. سرک امریکا دونالد ترامپ دما کمپین هلبجارتری ده سوزا گوهرن مزین ده سیاستا دربه دابو. گوهنک جوان سوزانا افراندنا بنگهن هبش به روسیه ره هلبستین تندر هم بر ایران و چینه و خورترکرنا پشتوانیه با اسرائیل. لی نزدیک مهک درباز بو کو ترامپ د کرسیه سورکتی در رونشتیه لی هینجی د گلک خالان د سیاست خوزلال نکریه. دا خافتن خواه سند خوارنه دا سروکی امریکا دونالد ترامپ رجد بو کو سیاست دروای امریکا پیوسته به یک پرنسیبه به تبره و برن. جی اروپی و امتن امریکا بدن پیش. امریکا یکمه. هر بریارکا لدور بازرگانیه، لدور باجان، کوچبریه و لدور کاروبارن دروه. ده مها خواه یکم ده سروک دست بو گهرتنان کرده پیوندی ناونتویین 10 سالان ده. وی ویداویه بخیراتنا سروک وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو کر لکوشکا سپی و یک بونک نشان ده دخوناغ کنو یا پیوندین امریکا و اسرائیل ده کود دما ریوبریا اوباما ده هنکیلشون ما بو. دما بربجیر بود ترامپ سوزدا کو بالوسخانه امریکاش تل اویو و گوهزه بو اورشلیمه و دیار بو کو پشتگیریا آواکرنا وارگهین قراغا روج آوادکه. لی وک سروک ترامپ نشان بو یکی دا کو او چاولره یا بالوسخانه و گوهزه و هاندره اسرائیل کر کو آواکرنا وارگهان بشون بخه. ده کنفرانس که روزنامه‌وانی هفبشته ترامپ هر وها هلوسته که سوک دال دور پشتگیری امریکا دم درج بو چارەسەریە دو دولتان دناورا اسرائیل و فلسطینی ده. از لدو دولت و یک دولت تماشا دکم. یا کو هر دو آلی جه حز دکن از جه حز دکم. ترامپ سوزدا کو ایران جه چک ناوکی دور خو ریکفتنا ناوکی سال 2015 دناورا ایران و هزین مزن جهان ده و کو ریکفتنا که خراب بناف کرد. و مهد ترامپ هنجزای نو دان سر تهران و کو برسبج تستن داوین موشکن بالستیره. و از پیتر بکم جبوکو ایران قطو از دبیجم قط چک ناوکی پیش نخه. ترامپ گلک جاران پیشنیار کرد که پیوندین گرم لگل روسیا دی بیروکای که باش به لگل پیوندین و لگل ایران و تانبارین دسته وردان روسیا ده هلبجارتنین سروکاتی امریکا دا که بون جه نرازیبونا هن قانوندانرین امریکا و هر وها حوالبندین اوروپی. داوی هفته بوری لبروکسل جیگری سروک مایک پینس هولدا دل حوالبندین اوروپی دجیکه. لدمك وأمريكا دي روسيا ددت برپسی آرام بریوبریا سروک ام هر وها لهندک بنگهن هفبش بگارین کو سروک ترامپ باور دین دیتن. ده هلمت خود ترامپ رخنه لچینی کرو او به لیستنا به پریان تاون بار کر. او نپیگیرن به پیوانان و از دزانم ایدی دم هاتیه او دست پی بکن.
وی سوزدا کو باجان بده سرداهاتین چینه و سیاستین بازرگانی بگویره. تانها ریوبریا ترامپ به دنگه لدوروان بابتان جب دیراوی بالکشان سر پرسگیریکین جیوپولیتیک. ترامپ اریکر لدور سیاستا یک چینا گریدای تایوانه. لی امریکا بردوام ده لی پرسینا چینه ده که او روبرین برفرهن دریای باشور چینه ین خود بینه. از باورم نیازک لنک ریوبریا ترامپ هیا که دجوار بله سر چینه لی ندیارج داخیانین ما بهیستی تا نها کو سیاستک زلال هیا. تنه پشتی چند هفتهان ریوبریا نو ولاتین دن خو آماده دکن جبو گوهرتنین مزن ده پیوندین امریکا دا ده دمکی دا که ترامپ بردوام ده شیرو وکرنا که سیاستا امریکای کمه تی چواته. انرژیا به هزا بای انرژی گل گرینگ ده جهانه ده و ده همان دمجه اف انرژی و کومر و نفت زیان ناده خزای. به طیبتی چین و انرژی گل گرینگ ده بینه او حاول دادن که کارانینا و انرژی زیده بکن. لالیان دین هلوستا دستلاداری نوی امریکا یا درباره انرژی بای هین ندیاره. او سروک امریکا ترامپ دا خفتن خود هین بحثا و انرژی نکریه. اف کارمندن ها لایالت اوهایو لکلیفلند حول دادن که آمور گران چکن. داک هوری ریوبری و کامپانیه. نها ده جهان ده انرژی به هوای تچکرن بالدکشینه. هوری ده بیجه به طیبتی باین اوهایو جبر و تکنولوژی گل گرینگه. مروف لدورا خود نره او چه تکنولوژیا انرژیا به هوای تی چه کرن نابینن لی کمپانیاین وگمه لوان در دوران هنه به طیبتی باهای و تکنولوژی جوان تکنولوژی دی کمتره و اف انرژی جبو خزایج نزراره دما هند دربار انرژیا هوای باخبن هونه در فتنوی ده هندوری ولاد را جی ببینن براستی اوه وکی زیریه سروک امریکا به طیبتی بحثا انرژیا به نفتی و او کومره دکه ترامپ دا خفتن خواده بال سر انرژیا به هوایت کارانی نکشه و هری ده بیجه جبر و یکی کارو خباد دچن ولاتن دین وک چینه جه انستیتیو چافکانین جهانی رامپینگ سونگ ده بیجه اف انرژی جبو چینه گل گرنگه راستی چین سربازرگانیا و تکنولوژی گلک آماده یا و دخوازه و تکنولوژی بفروشه جهانه. سونگ ده بیجه چین دخوازه و تکنولوژی ده هندر خود کار بینه. داکو انرژی دین هوای بیماریز دکه. لهین ندیاره دستلاداری نوی امریکایی و تکنولوژی کار بینه آنها. نامزد ترامپ بو وزارت انرژی ریک پریجه لسر و تکنولوژی نرین خواه پاروکریه. ددما ریوبریامن لایالتا تکساس من بالکشان لسر انرژیا هوایی و من گلک توربین آوا کرن. انرژیا به نفت و کومره باندوره که گلک خراب لسر خزا جهان دچید که. پرسا نها پیش دکه و اوه کو دستلاداری نوی امریکا که چاو نیزه و انرژیا پاکش ببه. خلات اسکار ینوه ساله ده 29 شباط ده دنداین. پیشت رخنین سالابوری کو پرنگی دناف خلات کرن ده تونه بو اسال جابری کو کسنجر رنگ چند و زمان انجر بجر خلاتا ورگر. هالیوود خو آماده دکه بو پیشوازی کرنا خلاتا اسکار یا نافدار گوبرا سور لیتی رخصتن بو بشداران آماده کارو برپرسی وی دبیجن وی سالی رنگارنگ به او خوشتر بیج سالا پاروه ده هولدانا بلاف کرنا هاشتاگا سپی جبو سرکفتناوی. او هما دوی ساله دابو فیلمین هنه و انجام داویه نشان بدن. پشتی 2 سالان جه پجراندنا هر 20 پیشبزین هنرمند گو به توایی سپی بون جه نرازی بون و رخنه بو مینا هنرمند روک. از لورم لخلاتا اکادیمیه ما یا جیوکه تیناس کرن خلاتا سپیان. اف سالا 7 کس جه بربجیر نسپینه. جیویولا آویس تا دیو پاتل. جو مکملون جی یکم جنا امریکیا افریقی گوهاتیه پجراندن بو فیلم مونلایت. و باشترین فیلم بشه برگه جی 4 ج 5 فیلم بربجیر در هنریوان کسین رشبون. از هزار دکم کارکی باش کرنه دوی ساله دا هندک فیلم باش هنه تو زانی کو همه رنگن. نها نویسکارا هاشتاگ اسکار گلکی سپیه اپریل رجن دبیجه هینا کار پیشامه هی گو ام بکن و گوت افگاوکه ده ریا راسته. چاوی جیهانی لیوی خلاطا نافداره گو گوهرتنی مزن دوی سالی ده بی کرن. تماشامان هجا اف راپورتومه داوی و به هفته بود. ام هیویدی که برنامه بدلی وبه. هون دکارین بریا ایمیل، فیسبوک و تویتر نرین خواهج مرا پار بکی. حتی برنامه هفته ببینین خیر و خوشیده. دم باش.